I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Anginibingelele ke phinze nginemukele esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. Ngalokudalekile iRhapsody yamaqiniso ngeyoncwadi yethu ekukholwa yawo wonke amalanga. Lezi ibhalelwa aphinze siyiphiwe ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Boyakilome DSc DD. Lamhla ke ngolesihlanu tingemashumi lamabili nesiphohlongo. Singaqale ke kufundza ngiphethe tindzaba letimnanzi ke la njengoba lamhla ngilo lilanga lelikhulu lekuthandaza lamhlaba wonke jikelele. Naye umfundisi lomkhulu umfundisi Chris lapho khona umfundisi utabahola libandla lonke uthandazela emave emhlaba nekuthandazela timo nje letikhungethe emave emhlaba. Ningahlanganyela ke kuleti nkonzo etinkhundleni tekuxhumana taka Love World nakuletinye nje tinkhundla tekuxhumana letikhona. Inkonzo iqala ngensimbi yesikhombisa ntsambama ihambe kude kube sebusuku. Ngakulokunye inkonzo yekuthandaza yebusuku bonke ikhona iyaqhubeka esontweni eChrist Embassy Love World Arena lesezulwini kanye nemfundisi lomkhulu waseven lakangwane umfundisi Pastor Andy Amakbo. Ningahlanganyela ke nelibandla kuthandaza kwentata inguquko letitsite even lethu nasemhlabeni lesiphila kuwo. Ligama lenkosi malibongwe. Asingene ke esihlokweni sethu salamhla. Umfundisi uthi umuntu ukholwa ngenhlitiyo. Umuntu ukholwa ngenhlitiyo. Sivula ngembhalo kuba seRoma esahluko selishumi nelivesi lelishumi. Lofundzeka kanje. Ngobe umuntu uyakholwa ngenhlitiyo kube kulunga. Bese ngemlomo uyavuma kube kusinziswa. Mayibongwe inkosi. Uyabhala ke umfundisi uthi kusho ukuthini ukukholwa ngenhlitiyo. Umpostoli Pawula abengasho inhlitiyo yenyama lesitfo lesipomba ingadi emtimbeni wakho. Ukhuluma ngemoya wakho. Inhlitiyo yakho ngumoya wakho. Lingekhathi lakho. Amen. Mfundisi uyaqhubeka uthi ukholwa ngenhlitiyo yakho hayi ngengqondo noma ebuqopho. Umfundisi uthi ngikho abantu labanyenti labetama kuconza uNkulunkulu ngetingqondo tabo bangamtholi. uNkulunkulu akathindwa ngemizwa yakho. Unguye sibili emoyeni wakho. Ingqondo ayikhona ukuqondisisa tinto takamoya. Ngumoya wemuntu loticondzako letinto. Ligama lenkosi malibongwe. Nangabe umoya wemuntu ufile kuNkulunkulu, tinto takaNkulunkulu titawubukeka tibulima kuye. Akumangalisi ukuthi inkosi Jesu yathi kuJohane sahluko sesithathu livesi lesithathu ngaphandle kokuthi umuntu wadalwe kabusha angeke awubone umbuso waNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi akakhoni kubona amaqiniso embuso waNkulunkulu futhi akakhoni nekumati uNkulunkulu. Kodwa uma udelwe kabusha kwehlukile. Ngisho ingqondo lapho yakho ingakhoni ukubamba lokuthide. Usengakukholwa ngemoya wakho. Ligama lenkosi malibongwe. Uyaqhubeka umfundisi uthi cabanga ngekudalwa intombi kwenkosi Jesu Kristu. Maria intombi lengakathindwa indvodza wadala umntwana. Kude isayensi lengachaza lokho. Uthini kona ngekufa kwaJesu? Kungcwatshwa emalanga lamathathu nekubese uvuka kulabafile ke. Ingqondo yemuntu yemvelo ayikhona ukuchaza lokho. Kodwa siyakukholwa ngobe ngenhlitiyo umuntu uyakholwa hayi ngengqondo. Umfundisi uyaqhubeka uthi umoya womuntu uyakhona ukukholwa ngisho naloko longeke uchaze noma ukuconze. Ngaleso sizathu labanye bathi kithi thina emaKristu siyengiwe. Cha, asikayengwa. Sigezwe inhlitiyo. uNkulunkulu usinike inhlitiyo lensha, inhlitiyo lekholwako. Lomunye uthi ngikholwa kuphela lengubonako. Lokho akunangqondo ngobe ungadzingelani ukukholwa lokho lovele kubona. Umfundisi uthi ukukholwa kuqiniseka ngetinto lesethembele kudo. Bufakazi betinto letingabonakali. Lokho kuthola na ufundza incwadi yakumaHebheru sahluko selishumi nakunye livesi lekucala.
Kukholwa kwenhlitiyo hayi imizwa. Uma ukholwa, umoya wakho ubamba emaqiniso ebuNkulunkulu langeke abanjwe ingqondo yakho. Haleluya. Ligama lenkosi malibongwe. Ngiyacela ukuthi sisho umthandazo niyawusho lamagama emva kwami. Babe lothandzekako. Ngiyabonga ngesipho sekukholwa lesisebenta emoyeni wami. Ngiyakholwa futhi ngemukela livi lakho ngenhlitiyo yami. Ngibambisisa lonke liqiniso lebuNkulunkulu futhi liguqula impilo yami. Umoya wami uphilela wena futhi ngihamba engadimulweni yakho nasekulungeni lamuhla. Egameni likaJesu. Amen. Nawufunza-ke siqhubeka nesifundo lamhla ufunza incwadi yaMakho sahluko se-11 uqale evesini le-22 uye evesini le-24. Ufunze kumaHebheru sahluko se-11 uqale evesini lokuqala uyogcina evesini lesithathu. Ufunze kubaseKorinte besibili sahluko se-4 livesi le-13. Na ufunza ihlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka munye ufunza incwadi yaLuka sahluko se-7 livesi le-36 uyogcina evesini le-15. Uphinde ufunze nencwadi yaJoshua sahluko sekuqala nesahluko sesibili. Uhlelo lokufundza leBhayibheli ngeminyaka lemibili kunencwadi yaMateyu sahluko se-26 uqala evesini le-26 uyogcina evesini le-35 kanye nencwadi ya-Exodus sahluko se-37. Ligama lenkosi malibongwe. Ingakhohlwa-ke lamhla kuhlanganyela enkonzweni yokuthandaza lenkulu nemfundiso lomkhulu umfundisi Chris ngayo insimbi yesikhombisa ntsambama nekufika esontweni eChrist Embassy Level Arena kuyo yona inkonzo yokuthandaza ebusuku bonke nemfundisi Pastor Andy Amagbo. Ligama lenkosi malibongwe. Siyethemba ukuthi indaba nelilanga lelihle inkosi inibusise. Amen.